Poštovani gledalci, istorijski uspeh za mlade momke iz Krupnja do 18 godina, juniore ekipe Mladosti iz Zemuna pretežno, došli do velike pobede, plasirali se u četvrtfinale sa moje leve strane, kapiten ekipe, tu pomno prate svi saigrači, ali sa nama Stefan Mićić iz ekipe Krupnja. Stefane, pre svega, evo, prvi put ovde, čestitke. Mladi ste, imali ste par prilika, velika je konkurencija, sada ste pokazali šta možete. Ukratko utisci o turniru, malo o Krupnju, ipak nam je gotovo cela organizacija iz Krupnja. Kakvi su tvoji utisci do sada? Pa prvo, kao i uvek, sjajna organizacija turnira, ovo je već 9. stanica za ovu zimu, uvek jake ekipe, sve može da se očekuje. Onda za Krupanj ništa, samo da pozdravim ceo grad. Mnogi misle da nije grad, ali grad je, to moram da napomenem. Stvarno lepo mesto i tamo ima basket svaki put. Naprimjer, nešto što nema u Beogradu je da se svaki dan igra basket. Više nema, ali eto, po meni najlepše mesto na zapadu Srbije. Tu sam svako leto, odrastao sam tamo recimo. Tako, napravili smo ovu ekipu. Mi smo svi iz Beograda, ali i njih sam vodio u Krupanj da osete malo. Kakvi su utisci možda za dalje sad kad ste prošli u četvrtfinale, imaćete neku jaku ekipu pored sebe? Pa ništa, očekujemo, vidjet ćemo s kim igramo, ja iskreno mislim sa Blue Dentom, ali daćemo sve od sebe pa šta bude. Mi radimo vredno, radno svaki dan na treninzima i u Mladosti, ovako van toga, tako da vidjet ćemo. Stefane, čestitke, nastavite vredno da radite, pohvale tebi ekipi. Bio je to Stefan Mićić, pomladak ekipe Krupnja do 18 godina. Nas, poštovani gledalci, očekuje duel između ekipe SG Lionsa i prvi put restituisana ili reformirana ekipa 3x3 Zemun.